ikaze nanone muri update nshya aho tubazaniye amakuru mashya y'aka kanya. Ni mu nkunde tuze turebe page nshya ikomeye ziri kugenda zigaragara cyane cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda mu nkiko, ese ni bande bari kuburana? Ese ni bande barezwe? Ni ibiki byabaye? U Rwanda ni gute rwisanze muri izi nkiko? Urabimenya akantu ku kandi. Ni mu nkunde rero tuze turebere hamwe intambara iri kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko sahi Washington yateranije igihugu cy'u Rwanda ndetse na leta ya Kongo mu kurebera hamwe ibyahosha izi ntambara. Nubwo byose biri kuba ku mirongo y'imbere y'urugamba, Uvira neza hafi n'umujyi, urabona yuko rwasibanye mu misozi icungamiye umujyi wa Uvira. Ni mu nkunde rero ku murongo wa telefone turi bwakira umuntu ko informa aduhido nido atubwire situation uko ihagaze. Ni munyemerere mbere yuko dukomeza mbanze mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mukiza bwa mbere nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe kugira ngo mwinjire mu muryango mugari wa Dema kumva makuru acukumbuye kandi yizewe. Nyamuna ni muduhe like ikifasha itanga recommendation natwe tukazahuka cyangwa tukaba ibyo dukora byagera kure. Ni munyemere rero tuze dutangire, ariko ngiye muri kumva mugiye gukomezanya. Ni Damien Habumugisha ku murongo wa telefone, turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wongeye kuramuka? Nubundi ni mu masaha ya kare, ngo nabibarakane akiri amasaha y'igitondo duheruka kuvugana mu rukerera urimo idonido, ariko update zo zibara agashya. Ariko mbere yuko utujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba, areka atuze turebe uko situation ihagaze ku rwego rwa diplomasi. Mbere yuko ibi biba, u Rwanda rwisanze mu rukiko. Ese byaturutse kuki? Ni ibikomeje kugenda biba, bikomeje kugenda bigaragara, aho nakubwira yuko u Rwanda ubu urubanza u Rwanda rushobora kuba rwararezemo igihugu cy'Ubwongereza rushingiye ku kubaka amasezerano ajyanye n'abimukira atarubahirijwe, rwatangiye kuburanwa ku wa gatatu n'ejo ku itariki 18 Werurwe 2024, aho biteganyijwe ko ruzageza ku wa gatanu tariki 20 Werurwe, ubwo ni ku munsi w'ejo. U Rwanda rwifuza ko Ubwongereza bugomba kwishyura miliyoni 50 z'amapaundi kubera kutubahiriza amasezerano bari bagiranye. Ibi byose biri kuba n'ubundi u Rwanda narwo rukomeje kugenda rujya mu buhuza cyangwa mu kubahiriza amasezerano. Ibi byose biri kuba, intambara ikomeje kukameza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ahangaha hajemo ukuboko gukomeye cyane rwo kuba barushinja ko bishoboka kuba bihisha inyuma cyangwa bafasha uyu mutwe ukomeje kwavansa urugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo ya rero bikomeje kugenda bigaragara yuko atari ibintu byoroshye kandi bitari buze korohera leta y'Kinshasa ikomeje kugaragaza ko iri kutaka bitewe n'uburyo ki bakomeje kugenda babatsinda. Ibi byatangiye kugaragara n'ubundi aho ihuriro rya FC ryuburiye imirwano ku mbaraga zikomeye. Ibi bikaba byaratumye leta y'Kinshasa itabaza. Magingo ya rero nakubwira yuko ubu sahi iyi ngiyi Washington yicaje Kigali na leta y'Kinshasa, nubwo babicaza ariko imirwano irakomeye kandi irakomeje. Washington mu kwicaza Kigali na Kinshasa ikaba iri kubasaba kubahiriza amasezerano y'amahoro. Ni Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na Amerika, aho yatangaje ko ku wa kabiri no ku wa gatatu yahuje intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington
zikemeranya gutera intambwe zifatika mu gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro zasinye umwaka ushize muri uwo mujyi. Mu itangazo Washington ivuga ko DRC n'u Rwanda byumvikanye ku bikorwa birimo ingamba zo gufatanya kubahiriza ubusugire n'imbibi z'ubutaka za buri gihugu. Kabiri, ku Rwanda ingengabihe yo guhagarika ibikorwa by'ingabo, gukuraho ingamba zo kwirinda mu bice by'ubutaka bwa Kongo. Gatatu, kuri DRC ibikorwa bishyizwemo imbaraga kandi bigendeye ku ngengabihe byo kurandura umutwe wa FDLR no kurengera abasivile. Izi ngamba nizo ahanini zari zemeranijwe mu masezerano yasinywe muri Nyakanga ishize, akemeza n'abakuru b'ibihugu byombi mu Kuboza. Washington ariko ntatange umusaruro. Leta y'u Rwanda ishinjwa gufasha umutwe wa M23 wigaruriye ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo, naho leta ya DRC Kongo igashinjwa gufatanya n'umutwe wa FDLR uwo Kigali ivuga ko uteye akaga ku mutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Igitutu gishya cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bihugu byombi gikurikiye ibihano ziheruka gufatira igisirikare cy'u Rwanda na bamwe mu bagikuriye. Leta y'u Rwanda rero ikaba yarakomeje igenda ihakana ubufatanye mu bya gisirikare n'ubundi nk'uko byagiye bigaragara. Murumva rero uko situwasiyo ihagaze. Iyi nteko zarateranye, nubwo zateranye saha iyi ngiyi imirwano irakomeje ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima, saha iyi byifashe bite ko mu kanya nonyoreje amafoto umbwira yuko ihuriro rya AFC M23 rikomeje kwafansa ryegera umujyi wa Uvira? Yego niko bimeze muri aya masaha n'ubundi nk'uko bisanzwe kiriho operasiyo ziri gukorerwa muri iki gice cya Uvira mu duce kugenzurwa na M23. Ni uduce ubona ko cyane twitaweho ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa M23 iri kugenzura mu buryo bukomeye, kuko yiteguye ku isaha n'isaha yahita igabwaho igitero gikomeye kuri FARDC. ubona ko iri kwiyoroganiza ariko ikaba isa naho igifite ubwoba cyane bwo kuba yagaba ibitero muri aya masaha tuvuganiraho, kuko ubona ko hari umutuzo cyane ko batinya ko bakongera gusa naho bagaba igitero kuri M23 ikaba yabaviramo ko iyo mirwano nigarukira muri Uvira rwagati. Rero nta mabwiriza ubona ko yavuye ku nzego zo hejuru ku ruhande rwa FARDC wo kuba barindira umutekano wabo bwite aho bari, kandi ubona ko hari imyiteguro ikomeye y'uko bagabwaho igitero, cyangwa se bo bakaba hari operasiyo baba bari gutegura mu buryo bw'ibanga, kuko ubona ko hari muvoma nyinshi ndetse hari n'uburyo bukomeye bwo kugezwaho ibikoresho bikomeye bigenda biva mu nce z'inyuma cyane muri uyu mujyi wa Uvira ndetse bituruka n'i Burundi. ubona ko hari ikintu bari gutegura gikomeye, ariko bafite ikikango gikomeye cyane haba mu mujyi wa Uvira ndetse n'izindi nce zose bari kugenzura. Koalisiyo ubona ko yabaye nk'ifata Wazalendo zari zinemerewe gushyirwa ku mirongo y'imbere, bakaba basa naho bazishubije inyuma cyane muri aka gace, bijyanye n'uko hari imirwano iheruka kuba, basa naho aribo bashoje batangije urugamba mu buryo bwumvikanyeho ku ruhande rwa koalisiyo, kuko ubona ko ubu babaye nk'abatinya ati bashobora kubarekera n'ubundi bakongera agakora ikosa nk'iry'ubushize ugasanga habaye imirwano itateguwe itari ngombwa. Babaye nk'abasubizwa inyuma. Rero ubu ku mirongo y'imbere harimo FARDC, HIBU ndetse n'abasirikare b'u Burundi, ubona ko aribo biganje cyane muri iki gice cyaho babaye nk'aho bashinga ibirindiro mu mirwano yari hari ku munsi w'ejo. Ni ikintu ubona ko isaha n'isaha wakumva hari ikintu gihindutse hano, bijyanye n'uko ubona ko impande zombi bose bafite imyiteguro ikomeye cyane, ariko hari n'umutuzo cyane udasanzwe, bijyanye n'uko nta mbunda nini cyangwa ntoya yumvikanye muri utu duce. Yes, Bwana Bizima, nyuma y'uko hakomeje kugaragara impaka zidasanzwe
za bamwe mu banyamurenge. Nyarugabo hari ibyo yagiye atangaza, aho yavuze yuko abagiye mu gihugu cy'u Burundi kuvuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye hari icyo yaba yarabakoreye, byamaze kumenyekana ko nta muhana n'umwe wabo uri mu Minembwe, bivugwa yuko imiryango yabo bayitsisuye, abenshi bari mu nkambi z'i Burundi, abandi bakaba baragiye muri Amerika, bigaragaza ko ari agashinyaguro cyangwa ari akagambane ka bamwe bakomeje kugenda bagaragara, ndetse bigashimangirwa yuko nyuma y'uko bimitse n'ubundi umwe mu bwoko bw'abanyamurenge akaba ari ushinzwe amaoperasiyo muri ibyo bice, bigaragaza ko harimo kudahuza. Ibyo ubibona gute Bwana Bizima? Niko bigenda cyane cyane, urabona abanyamurenge bajya bagira ikintu utamenya uko giteye cyane, ndetse ushobora no kubavugaho ugasanga ubatinzeho cyangwa ukanavugana nabi, ibintu bakora ubona ari ibintu bisa naho bidasobanutse, kuko mu byabo bwite umuntu ku giti cye n'abariya bari bahagaze hari i Burundi ndetse banagaragara mu mashusho n'amavideo menshi, ubabajije ko amateka yabo yo mu Minembwe ndetse n'uburyo kiriya gihugu bakigorewemo igihe kirekire, ndakeka ari ikiganiro ugiranye nabo bonyine batakubwira ko ibyo bintu batabizi, ahubwo bagira ikintu cyo gushaka indamu cyane kigenda gituma kenshi badahuza, atari uko ari ukudahuza muri politiki cyangwa mu myumvire n'imyemerere kimwe, ahubwo ubona ko bashyira indamu imbere cyane, kuko sibo baba babaye aba mbere, kuko urabizi ko bamasundi bose bavuka hariya kandi uzi ibyo bakora, ndetse bakaba ari nabo baba aba mbere mu bibasira biriya bice kuba bahemukira abahatuye. Rero ni ikintu ubona ko byanze bikunze bateguye muri buriya buryo, nta kindi babiteguriye, si uko imiryango yabo itari hari, ahubwo ni indamu bakurikiye. Kandi urabizi neza ko ikintu nka kiriya iyo ugikoze cyane mu ruhande rwa FARDC, ko ifite amafaranga y'ubusa rwose inyanyagiza mu bintu byinshi, ibyo urabizi. Nabo buriya hari icyo bahawe cyangwa bari bakeneye ku ruhande rwa FARDC kandi bakigezeho, ariko nta yindi ntego yindi baba bafite, nta n'ubundi bugome bundi, ahubwo indamu zabo bazishyira imbere cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo bibaviramo no guhemukira abo bahuje amateka ndetse n'imiryango. Yes, nibyo Bwana Bizima. Ku yandi Max wenda sahi hari ukuntu waba ufiteho amakuru? Reka turebeho mu Minembwe muri iki gice aho M23 twirwanaho bigaruye igice cya Misamba, ubona ko ariyo amakuru ko coalition isa naho iteganye n'ibi bice mu buryo bayishubije inyuma kandi bagashyira inkuta zikomeye, iri gutegura ibitero simusiga, bijyanye n'uko hari amakuru ko hari ingabo ziri kuva mu bice bya Baraka zerekeza mu Minembwe nyinshi cyane, ubona ko ari coalition nini ishobora kuba ari iki ishaka kuzaba nk'aho ikora muri iyi minsi. Ubona ko bari bamaze igihe hasa n'ahatuyemo nyuma yo gufata kiriya gice, ariko ubona ko hari impinduka zigiye kubaho cyane, kandi ubona ko M23 muri ibi bice yamaze kumenya amakuru neza, iri kwitegura ku buryo bushoboka, ndetse bafite amakuru menshi cyane yo kuri coalition ko hari ibintu bikomeye iri gutegura gukora. Ariyo mpamvu ubona ko bibasaba kuba maso cyane, kuko ubona ko hari igitero gishobora kubaho muri iyi minsi, gishobora gufata ibice bya Minembwe ndetse na Plaine de Rusizi bikabera rimwe, ku buryo gusa naho bihagarika bizaba bisaba imbaraga nyinshi cyane, kuko bitegurwa ko hazaba harimo drone nyinshi cyane, kandi ubona ko ubwirinzi bwa M23 buri gutangazwa ko bwashyizweho cyane bikomeye muri iki gice cya Plaine de Rusizi. Ushobora gusanga hari ibindi bari gutegura ku buryo bashobora kubwinjira, ugasanga drone zikoze akazi gakomeye cyane, kandi ubona ko hariya zababaza benshi cyane bijyanye n'uburyo hateye. Yes, biragaragara ko n'ubundi urugamba rusa nkaho ruri mu mahina, uretse ko hakiriho kwigana bikomeye. Bwana Bizima, zagari ziri kumvikana hakurya mu gihugu cy'abaturanyi zifashe zite? Bivugwa ko Kibira ikomeje kuba Kibira. Kibira yabaye Kibira nyuma y'inkubiri yabayeho umunsi wo kwa kabiri, ijoro ryo kwa mbere nijoro, ubwo handikaga inkuru ko ari inkuba yakubise muri kariya gace. Inkuba yabaye inkuba kuko
agace ubona ko kabaye nk'akangiritse kandi haguye ubuzima bwa benshi. Ni ikintu ubona rero ko na n'ubu Burundi butarabyiyumvisha neza, ariko harimo gukurikirana amakuru yose ashoboka yo gutegura icyabereye hariya no kumenya uwagikoze, batarabasha gutangaza, ariko bishoboke kuba baramumenye, ari uburyo bwa politiki bwo kuba barabikumiriye batarabasha kuba babishyira ahabona. Yes, Bwana Bizima rero niba nta zindi updates nyemerera nkushimira nkwifuriza kugubwa neza. Yego, urakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza amahoro n'amahirwe, twihanganisha abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.